Alamazlar mı? Benim 1992 yılı 3. Mart'ında Cumhurbaşkanı toplumunun negizinde kabul alıngan. Gelegi var, giyimi var, gerbi var memlekette oşo memleket tüptüsü belgileri mene bize olup özümüzдөр görüp bilip atқандай биздин дүнүбүзгө чыккан чемпиондор ар бир мамлекет башчылары арасында биздин ким ойноп атат, биздин желек көтөрүнүп атат. Ошон үчүн бул мамлекеттин символдорун